dan bon na preng chingi ni kwa ban SHIM loan kama bon sin ni don kapon ni kwa ban SHIM kandiat don kapon kwa ban SHIM bon tamba bon sin na bang ngi hab ki bon ba ki tiet ngi hab an pandap te ngi kwa ban SHIM online man ta la bon ba ki ni ki apps le ni ki company ki lai loan mo dan ba ki online tamba ngi hab an husier pet yo ba ngi lap de ki bom day te bi hab an pet ba te yakini kini ke banga new apps banga pen i piro uba piang ba ban SHIM mar ba piang ban SHIM mar banga la persang yo me ngala try pada hado menta rampiang te pas square ro ka interest ro ka download te hani ka por hani video ngan ikai pi KUMNO ban SHIM loan online ni don kam ha mo don kapon ni don kam emergency ko ta te Peit ini video na do sang do bakot pinang KUMNO ban SHIM loan online ma te ni no ban slam show yang ini ya chapa uling jong ne o apps pa pin download na po Play Store kila ban check ha po description klik hang to te kan saya alami pi direct by Play Store so download yo to apps sabot ya kan ni kijing kai step by step tas do pin ya kalon chopi te yo new apps WhatsApp te mi long babian te kin sibot don sibon ki apps ko mga oi pi tamo mi babian te kam tam por emergency ya rap ha bat skawero pa kam low interest mo te yo new apps phila ban yo na po Play Store but yo new apps phila ban click ro ha try jong to ka link jong ha po description te click by kan ya direct ha Play Store phin yo ban download yo new apps te hatin ba phitep download yo new apps let how to apps click how to apps open yo to apps te choose ka number jong phiang to te hatin ba phitep choose ka phone number jong phi continue kan support ko OTP den bela poi OTP Peit te kali ya direct kumne hado khat ar hajar san spa kumta phi la ban apply te kwei don kwei ki loan ro jong ka wide range of loan amount kini ki instant money kini kwei loan Peit nga padab la kwei cm takada te complete KYC ana fill up complete kiti online original pan card kini ki Aadhaar te verify or Aadhaar OTP jong phi phila ban get started di hadin get started klik hang to verify Aadhaar thor number phone Aadhaar jong phi dan itu sesen OTP kan sepoi OTP awak dah jampi kadin betul OTP pihak ban ready sa kepankan mah ai gitu ke makin klip video complete video I agree dan pangkat sampai mentakin verify mah
din kada approve kan. Continue Peit. Your KYC already been approved. Kemudian approve kan. Ngala la ban SHIM loan Peit. Katogen hadin makila approve ya kap EP. Pinjak ban SHIM ni kini loan. Dok kabe aja. Kila ban klik apply default. Dan klik itu. Kila ban kin spen kin bat konflik kila ban SHIM aja. Kila ban bu date gitu total. Betul. Ya ban SHIM aja. Kali dok itu ke kue mah. Kunta terter pelaran get cash insurance ro tangkum tohi ngai kelas ngotho lebih ngotho pelaran message mah po tang tahi publish pon message next video. Thank you.